Pemirsa disampun boleh dirumahkan sangkaning pandemi COVID-19. Penyatusan Pekerja Migran Indonesia PMI saking Karangasem ngawit makarya malih. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Kertrans Kabupaten Karangasem Mausang ring bulan Agustus nelintang makatah satak 15 diri saking kalih talian diri PMI Karangasem sampun lunga. Nanging ipun kepatutang sida nelebang becik protokol kesehatan ring dura negara. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Trans Kabupaten Karangasem Made Sujana Mausang setinut prokes PMI rikalaning masuwagina pinakepahan sani patut kemariang terjeroning mastikayang ipun satu kenat tatkala makarya ring dura negara saking penyatusan diri PMI sane sampun lunga keterkayang pacang mawoh sangkaning raumangken akeh sane ngajuang pengurusan dokumen PMI sane makarya ring dura negara katanyane lunga ke Italia, Turki, Dubai, Maldives, Polandia, miwa Qatar turmaning ipun sampun nyangkepin persyarat sani sampun ketetabang. PMI sani lunga inucap kepatutang makte piranti surat keterangan hasil tes bebas COVID-19 miwa sampun boleh vaksinasi pingkali, sertifikat vaksinasi kedadosang persyarat wajib, santukan yening durung boleh piranti inucap keberangkatan ipun janten kandegang. Wenten penyuan pekerja migran sani mawali budal ke Karangasem ring tengahin bulan Maret warsa kali dasa, ipun mawali sangkaning keni wasanan pandemi COVID-19. PMI inucap mekari ring bidang pariwisata, spa miwa kapal pesiar, Yunda Denpos Nguningayang.